nisam išla u vrtić, nego sam bila sa starijim ženama dok su pile kavu i sa tim bakama u selu, u štalama. Je jako lako krenuti krivim putem. Opet ja i suze. Pozdrav svima, ako ste ovdje prvi put ili me nikada prije niste vidjeli, ja sam Nela i nakon 12 godina života sam se vratila kući. Kanada je dobra zemlja i to ću sada odmah reći ovdje na početku, ali dobra zemlja ne znači automatski i dobar život, bar ne za svakoga. I ovo je video o stvarima nekima koje smo mi doživjeli i što je to na kraju krajeva i presudilo da se mi vratimo. Ne bih niko htjela nagovarat, ogovarat, odgovarat, nego jednostavno sam htjela podijeliti našu istinu i te neke naše činjenice koje smo mi doživjeli. U prošlom videu sam podijelila naš povratak u Hrvatsku i reakcije su me stvarno iznenadile. Od srca vam hvala na svoj podršci, razumijevanju, na svim dobrim i lošim komentarima. Stvarno nam to jako puno znači. Danas želim objasniti zašto smo otišli iz Kanade, ali bez ikakve dramatike i bez pljuvanja. Jer Kanada nam je dala jako puno iskustvo, sigurnost, prilike, taj neki moj mladenački život, ali s vremenom smo shvatili da jednostavno život tamo nije bio život kakvog smo mi htjeli za našu obitelj. U komentarima od prošlog videa su me dosta pitali gdje sam ja to živjela, zašto se nisam preselila u neki drugi grad gdje je jeftinije, gdje kuće nisu po $1.000.000 i tako te neke stvari, pa evo mislim da vam dugujem par tih nekih detalja. Da počnemo od početka. Moji roditelji su iz Bosne, točnije iz Banja Luke i doselili su ovdje u Hrvatsku gdje sam ja rođena. Moj brat je došao ovdje kad je, ja mislim da nije ni imao godinu dana. Uglavnom došao je kao beba. Ja sam rođena ovdje u Hrvatskoj, nedaleko od Zagreba, točnije u gradu Sisku, gdje i danas živimo. Kao što sam spomenula, u 2011. godini smo otišli za Kanadu i tamo smo živjeli u gradu zvan Mississauga i tu smo živjeli 9 godina u Mississaugi i tu sam ja i odrasla, išla sam u školu. Nakon toga smo se preselili u Oakville i sada trenutno moja obitelj je u Stony Creek. Zašto se mi nikad nismo preselili u neki manji grad ili negdje dalje gdje je jeftinije? Pa ja pričam sad samo za moju obitelj, mene supruga i moje dijete. Jednostavno da i jesmo otišli negdje dalje, znači udaljavanje od moje obitelji, mijenjanje posla, škole, cijelog okruženja i opet bi bila na nepoznatom. Zašto to raditi ako mogu se vratiti kući? Jednostavno to ne bi pomoglo jer činjenica što su kuće skupe u Mississaugu, u Oakville ili toj GTA okolini za sve one koji žive tamo i znaju što je to, jednostavno nam to nije nešto što je prelilo našu, to jest nije to ta kap koja je prelila našu čašu da se mi vratimo kući. Ali jednostavno selidba negdje dalje od svih ostalih jednostavno nije bila opcija. Ali bez obzira što radite ili ne radite ili što god, budite sretni. Ako taj život vani, izvan Hrvatske gdje god da ste, nije ono što vas čini sretnim i što vam stvara grč u želucu i što svaki dan brojite kad ćete nazad za Hrvatsku, vjerujte, to nije život koji ćete živjeti dugoročno. Ne želim nekom govoriti što raditi ili ne raditi, ali meni to nije bar bio život da ja u Kanadi brojim još 100 dana prije nego što odem za Hrvatsku i dođem tu i iskoristim tih 30 dana godišnjeg i vratim se nazad i opet radim kao konj da bih mogla doći tih mjesec dana nazad ovdje. Kanada kao Kanada je jako daleko od Hrvatske, ja ne mogu samo sjesti u avion i doći u Kanadu, u Hrvatsku, ja se ispričavam, kao što mogu iz Njemačke, Austrije, Slovenije, gdje god, ali mi smo bili smo forsirani razmišljati što dalje, jer u toj priči više nismo bili samo mi, nisam samo bila ja, nego ja sad imam dijete koje ne mogu samo pokupiti, staviti u avion i otići na 2-3 dana u Hrvatsku. To nije obiteljski život, bar ne za nas. Pa evo da malo vam ispričam i tih nekih detalja o tome
tom našem dolasku u Kanadu. Kada smo došli u Kanadu, živjeli smo u Mississaugi i ja i brat smo išli u školu u Mississaugi, išli smo točnije u katoličku školu i počeli smo raditi obadvoje dosta rano. Ja sam počela raditi u 9. razredu kada sam krenula u high school i počela sam raditi u trgovini sa sportskom opremom na sezoni, pa su me primili kasnije za stalno, to jest radila sam kao na studentskom vremenu. Poslije škole sam svaki dan skoro išla raditi na 4 sata. Nakon 3 godine rada tamo i u tom nekom vremenu sam ja i završila svoj high school i krenula u college. Radila sam neke male poslove koliko sam stigla i nekako me put naveo da se zaposlim na aerodromu gdje sam radila za Air France i KLM. Prvo sam radila na checking pultovima, pa sam počela raditi na kontrola ukrcavanja, pa sam završila na kontroli leta i nakon tog nekog mog iskustva u Air France KLM bilo je vrijeme za nešto malo više i nešto malo sigurnije, jer Air France i KLM svi zajedno su imali 2 leta dnevno, tako da to jednostavno nije bilo dovoljno, trebalo mi nešto malo više. Tako da sam se zaposlila onda u Air Canada gdje sam radila 5 godina i nisam bila stewardesa i nisam radila na check-in pultovima, nego sam bila u odjelu za VIP service ili ti za neke poznate ljude koji su trebali te neke posebne usluge na aerodromu. I moj savjet svim mladim ljudima koji ovo slušaju sa strane ili možda koji gledaju ovaj video je putovanja oko svijeta je nešto što je neprocjenjivo. Ja, hvala dragom Bogu, sam imala šansu to iskusiti dok sam radila u Air Canada. Da nisam imala tog posla, jednostavno financijski ne bi si mogla to priuštiti da putujem toliko koliko sam putovala, ali nekako od malena sam imala tu neku životnu školu. I nisam išla u vrtić, nego sam bila sa starijim ženama dok su pile kavu i sa tim bakama u selu, u štalama i svašta nešto, tako da sam ja oduvijek imala tu životnu školu. Koliko god ja bila pametna ili glupa po knjizi, život me najviše toga naučio i ta neka putovanja. Ja nisam putovala da bi, ne znam, sjela u hotel i bila u hotelu samo da bi ja mogla reći da sam bila u Irskoj, u Izraelu, gdje god, nevažno. Nego sam htjela komunicirati sa tim ljudima koji žive tamo. Htjela sam vidjeti kako je njima tamo, njihove tradicije, njihova kultura i stvarno, ako imate priliku, putujte što više i ako nemate priliku, mladi ste, zaposlite se na pola radnog vremena na aerodromu i iskoristite te benefite što vam Air Canada nudi, stvarno nikad nećete zažaliti, jer evo ja dan danas samo žalim što nisam još više putovala. Jedan od prvih stvari koje smo osjetili bio je taj tempo. I ja kao mlada osoba koja sam radila i u trgovini i na aerodromu, taj tempo nikad ne prestaje. Toliko je brz. Gdje god da si, ti kasniš. Ti ni ne probudiš se, ti već kasniš. Posao, obaveze, kuća. Dođeš kući, ne da ti se pričati s nekim. Ti bi radije spavao nego pričao sa mamom, tatom, suprugom, s kim god. Jednostavno, samo juriš, kao što bi neki ovdje rekli ko kokoš bez glave, točno to. I jest tako, ja znam da sam u jednom periodu smo živjeli sami na stanu i suprug je doslovno išao na posao u 4 ujutro i vraćao se kući oko 8 sa svim gužvama koje svi znate, koji živite tamo, kako su prema Torontu i izvan Toronta, pogotovo kad je hokejaška utakmica, bejzbol, košarka, šta god. I ja sam kući po cijele dane sa malim djetetom, doslovno pričam kao dijete od 2 godine i onda on dođe kući i ja bi sad pričala o njegovom danu, mom danu, šta sam čula, šta sam vidjela, šta god, šta nam se desilo kroz dan, ali ja znam koliko je on umoran i koliko mu se ne da. I njemu je samo da jede to što sam ja spremila i da ide spavati. I sad je možda to nekome i normalno, ili bi neko rekao to su neki bračni problemi, ali ne. To je bio problem od okoline, gdje smo se nalazili, što smo to mi radili.
jer da on nije radio, mi ne bi mogli preživjeti. Da, u Kanadi ima jako puno novaca i ako radiš, stvarno imaš. Ali ti se novci potroše. Nama najam je u Kanadi bio mjesečno $2400. To ti je već pola njegove plaće. Da ne pričam o režijama, o osiguranjima. Tamo se auto osiguranja plaća svaki mjesec, nije jednom godišnje. Naravno, natoči gorivo, svi ti neki mini troškovi i plus vrtić koji je nama bio jako skup, jednostavno nemate nigdje. Tako da, naravno, mi smo se snalazili i imali smo, hvala dragom Bogu, nikad nismo bili gladni, ali jednostavno to nije život koji smo mi htjeli živjeti. Ako već preživljavamo, pa ja ću to radije napraviti kući. Nemojte me krivo shvatiti, nije problem raditi. Ja stvarno jesam naučena da radim, ali problem je kad shvatiš da radiš samo da bi preživio, a ne da bi živio. Ti živiš u Kanadi, ali ne dišeš. Evo, ajmo to tako nekako reći. Kada imaš djecu, perspektiva se potpuno promijeni. Vrtići, škole, liste čekanja, sve postoji odjednom, ta neka mala odjeća, obuća, ali nije uvijek jednostavno kako izgleda svima. Najveći izazov nije bio sustav, bar tada, nego osjećaj da smo u svemu sami. Ja i suprug smo, ajmo reći, dosta mladi, bar za ove generacije današnje, i vjenčali se i dobili smo dijete, tako da tih nekih prijateljica koje sam ja stvorila u Kanadi, mi više nismo bili na istom levelu. Ja sad imam obitelj i dijete za koje se moram brinuti, koje moram odvesti u vrtić i svašta nešto, gdje su oni još uvijek išli po klubovima i svašta nešto drugo. Tako da, jednostavno, da, ja sam imala podršku svojih roditelja, imala sam svoju obitelj oko sebe, ali nije to to. I ja mislim da se svako može složiti sa mnom ako si negdje u tuđini izvan Hrvatske i nemaš taj neki social life, da si na kraju krajeva sam. Što se tiče posla i te neke sigurnosti, poslovi postoje, ali sigurnost nije samo plaća. Sigurnost je osjećaj da imaš vrijeme, da imaš energiju, da imaš život izvan posla. I gdje god da dođeš, da živiš na Zanzibaru, nevažno gdje živiš, ti moraš raditi da opstaneš. Ali taj život izvan posla je neprocjenjiv. Ali je isto tako nepostojeći u Kanadi. Ja, kao što sam spomenula, moji roditelji su iz Bosne, došli smo ovdje u Hrvatsku gdje sam se ja rodila i sad smo došli u Kanadu i pokušala stvoriti taj neki život izvan posla i pokušala se sprijateljiti s svim tim nekim ljudima i ja i brat smo morali ići, to jest brat je morao ići u hrvatsku školu kako bi dobio ekstra bodove ili kredite za daljnje školovanje, pa sam onda i ja išla s njim i ajde kao sprijateljićemo smo se s tim nekim Hrvatima. I onda skužiš da su svi ti Hrvati tamo, oni su rođeni u Kanadi i to je odmah drugačiji mentalitet, drugačiji život, neki drugačiji standardi. I onda osjećaš se kao da ne pripadaš s njima. I onda ajde upoznaš djecu iz Srbije. Opet oni se svi drže nekako zajedno, koji su odrasli zajedno, opet se ne osjećaš kao da pripadaš s njima. Onda upoznaš neke ljude iz Bosne i ajde kao, tu ćemo imati neku zajedničku točku, ali opet se ne osjećaš kao da pripadaš tu. Tako da smo bili rastrgani na sve neke strane i imali smo poznanike, ali to nije bilo to. I stvarno jesmo mi išli na svaki koncert koji je bio naš u Kanadi i sva ta neka hrvatska okupljanja koja su bila. Stvarno smo se trudili i išli smo i uživali smo u tome, ja ne mogu reći, ali to je bilo, čekamo neki produženi vikend da se mi sastanemo, da se osjećamo kao da pripadamo negdje. Tako da ja vjerujem da se puno njih, bar moje godište koji su otišli van, može složiti s tim i to je neka bila naša svakodnevna borba, ajmo reći. I jedna istina koju vjerujem niko toliko baš i ne spominje je da gdje god da si,
nikad nisi doma, nikad nisi kući. I znam, kad smo išli iz Kanade za Hrvatsku, imala sam osjećaj, ok, idem kući. I sad prošle godine, kad sam ja išla u posjetu Kanadu sa svojim sinom, sjedam na avion i opet sam imala osjećaj idem kući. Jer 12 godina života nije malo. Pogotovo kad u tih 12 godina sam doslovno preživjela neke svoje najbitnije trenutke života. Završila školu, prvo poslovanje, porodila se, vjenčala, sve te neke stvari. Nije mala stvar. I ja ne mrzim Kanadu. Kao što sam i prije rekla, ni u jednom trenutku ja nisam pokajala što su mene moji odveli u Kanadu. Ali to nije život koji ja želim za svoju obitelj i za svoje dijete. Nije bila to samo jedna stvar koja nas je, ajmo reći, gurnula u tom pravcu da se mi vratimo kući, nego to su bili mali milion. Bilo ih je previše jednostavno. I kad se takve neke stvari zbroje, dođeš do odluke koja nije laka, ali je bar iskrena i idemo prema onome nečemu što nas čini sretnim i što znam da će danas sutra učiniti sretnu moju obitelj. I dosta vas je i komentiralo to nešto za Leona, da sam njemu uništila život ili, ne znam, odsjekla ga od nekih njegovih prilika. I hvala vam na tim komentarima. Ali isto tako želim reći da Leon ima i kanadsko i hrvatsko državljanstvo i danas sutra da on odluči da bi htio ići nazad za Kanadu ili bilo koju drugu državu. Moje je samo da njega podržim, kao što su mene moji roditelji podržali i podržavaju me dan danas. Tako da, kao što bi se reklo, mi vrata guzicom nismo zatvarali, uvijek se možemo vratiti, ali mi smo sretni sada ovdje u Hrvatskoj i mislim da smo napravili pravu odluku. Kanada je jako organizirana zemlja i jako je ubrzana zemlja. Život se često svodi na posao, kuća, obaveze, gdje u Hrvatskoj imam osjećaj kao da dan ima više prostora, ima više vremena. I dalje se radi. I posla ima za ono koga želi raditi, ali postoji vrijeme i za kavu, i za obitelj, i za prijatelje i sve se to nekako radi sa smiješkom. Plaće u Kanadi mogu biti jako dobre, ali isto tako su i cijene života jako dobre. Koliko god ti je velika plaća, toliko i trošiš. Ajmo tako nekako staviti. Možda u Hrvatskoj plaće nisu veće, ali troškovi su realni u odnosu na svakodnevni život. Nekako mi je lakše uhvatiti taj neki dah i hvala Bogu na plaćama koje mi ovdje u Hrvatskoj imamo, jer stvarno i jesmo zadovoljni i mirniji smo nego što jesmo bili u Kanadi, iako u Kanadi smo mi imali jako dobre plaće. Bez obitelji u Kanadi sve pada na tebe. Čuvanje djece, bolesti, hitne situacije, tu nema nekog odnosa sa susjedom ili imam strinu ili od moje prijateljice strina će pričuvat moje dijete da ja samo odem na posao ili odem u ljekarnu ili će ona otići u ljekarnu za mene. Toga u Kanadi nema. Odnosi su jako hladni. Mi smo živjeli u jednoj zgradi 9 godina. Lažem, 7 godina. I mi nismo znali svoje susjede koji su živjeli preko puta nas. Znali smo se mi pozdraviti na hodniku, pristojni jedno prema drugome, ali mi nismo znali jedno drugom imena, nismo znali odakle su, ništa. I to je samo naš prvi susjed, da ne govorimo o svim ostalim susjedima. Često u tim zgradama gdje smo živjeli ili gdje drugi ljudi sa Balkana žive, uvijek se znalo da ima neko iz Hrvatske, Bosne, Srbije, Crnogore, nevažno, da ima neko tu u zgradi i nekako smo se uvijek znali prepoznati sa očima, ali to nisu bili ti neki bliski odnosi da se ja mogu na njih osloniti. Ovdje postoji ta neka nevidljiva obiteljska mreža. I nevažno da li mi imamo ovdje obitelj u gradu ili nemamo, ja znam da moja susjedja vrata do vrata, da ja sutra pokucam i kažem ili mi možeš samo pričuvati Leona na 2 minute da odem u ljekarnu,
ona bi to napravila bez problema i ja bih joj mogla vjerovati. Tako da ta sigurnost se jednostavno ne može mjeriti s novcem i ne možete mi reći da je taj neki luksuzni život u Kanadi bitniji od te neke obiteljske mreže. Ajmo tako to staviti. U Kanadi su djeca jako rano uključena u sustav, u rasporede, u sav taj neki odrasli život i što u neku ruku, ajmo reći, i ok. Možda bi to tako i trebalo biti, ali često puta kada se djeca forsiraju na tako taj odrasli život, sve nekako krene krivim putem. U Kanadi je jako lako krenut krivim putem. Moji roditelji nama nikad ništa nisu zabranili da idemo i kuda. Bitno je samo da znaju s kim smo i gdje smo i da im naravno ne lažemo. I stvarno jesam zahvalna na tome, jer da su mi, mislim, to je tako glupo za reći, ali da su mi išta branili, ja mislim da u tim nekim mojim tinejdžerskim godinama i sa tim mojim nekim pubertetom, taj neki inat bi proradio i onda bi radila namjerno nešto zato što su mi oni rekli ne. Droga je jako laka stvar u Kanadi. I pogotovo sad kada je trava i legalna supstanca u Kanadi i možeš je dobiti doslovno u svakom drugoj trgovini. Ja ne branim nikome ništa. Ko sam ja da ikome ništa branim, da budu, da rade, da ne znam, jedu, ne jedu, šta god. Ali ja poštivam svakoga. Ponosim se na ono što ja jesam i na moju obitelj. Ali ne diraj mene i moju obitelj, neću ja dirati tebe. To koliko se ta trava i sve te neke druge stvari reklamira i gura u škole u Kanadi, jednostavno nije nešto što ja podržavam i što želim da moje dijete odrasta u toj okolini. I ovdje u Hrvatskoj vidim više bezbrižnosti, igre mani, spontanosti, djetinjstva kakvog se i sama ja sjećam. I u prošlom videu sam spomenula to sankanje do navečer i jedna gospođa je komentirala i moja djeca u Torontu se sankaju do navečer. Razumijem, ali to nije svakodnevno. Mislim, ne znam, možda je, ali ja sjećam se kad sam ja bila dijete u Kanadi, temperature su jako hladne i navečer su još hladnije. Tako da sigurno neću svoje dijete poslati na -20 da se ide sankati. To je bila moja poanta priče i ta tema, gdje evo ovdje u Hrvatskoj preko puta stana imamo obalu, gdje kada je padao snijeg neki dan, djeca su doslovno do 10 navečer se sankala i jedino što možeš vidjeti je da im se zacrvenio nos, gdje u Kanadi bi to bilo, djeca bi doslovno bila obučena ko ninđe da bi mogli sačuvati svoje lice, da ne bi dobili ikakve opekotine od hladnoće i svašta nešto drugog, a i plus dobiješ upozorenje na TV-u da nije u redu da se bude vani. I ja znam koliko je puta bio i snow day, da, kao dan, snježni dan, ne znam kako da to prevedem, da se ne ide u školu zato što je napadao snijeg, ne može se proći ulicama, da je previše hladno, tako da to je bila moja poanta priče. I dosta vas je komentiralo na taj neki naš mentalitet ovdje u Hrvatskoj. Da, osjeti se razlika i mi kao Kanađani neki, jako je teško izbaciti sorry iz našeg sustava, bye i tako te neke stvari. I u Kanadi stvarno jesu ljudi ljubazniji, ali odnosi često ostanu površinski. I to je ono na što sam ranije spomenula, taj neka nevidljiva obiteljska mreža. Nema jedne trgovine gdje ćeš ti ući u Kanadi i neko ti se neće obratiti ili nasmijati, pitati kako ste, kako vam mogu pomoći, kogod oni bio. Iz Afrike, Indije, Pakistana
kogod oni prate te neke standarde kompanije, a svaka kompanija, bar koliko ja znam u Kanadi, prvo pravilo je da je taj klijent uvijek na prvom mjestu, tako da čim uđeš u neku trgovinu osjećaš se kao dobrodošao, gdje ovdje u Hrvatskoj je malo, to je veći problem. Nije problem, nego je jednostavno osjećaš se kao napadnut, pogotovo kad uđeš u te neke službene državne ustanove ili tako nešto. Ovdje su odnosi topliji, spontaniji i lakše je stvoriti osjećaj pripadnosti. Kad to kažem, mislim da i kada sretneš tu neku osobu koja je ljubazna prema tebi, to je sa razlogom, jer imate tu neku konekciju i ta ljubaznost neće ostati samo površinski, samo eto, da te se riješim, nego stvarno stvorite to neko prijateljstvo i ne znam, kroz 2-3 dana vi već pijete kavu zajedno. Bar je, evo, pričam iz nekog svog iskustva, tako da to je jedna od usporedbi kada pričamo o tom nekom društvenom životu. Sada da se malo dotaknem malo emotivnije teme je koliko god godina prođe u tuđini, uvijek si stranac i nikad to nije tvoje. Ovdje imam osjećaj kao da pripadam, bez objašnjavanja tko sam, otkud sam. U Kanadi je bilo, gdje god da sam se ja zaposlila, evo na primjer, moj prvi dan, prvo pitanje je odakle si. I sad se ja moram objasniti da sam iz Hrvatske. I onda je njihovo drugo pitanje je da li to znači da mrziš Srbe ili Bosance? Ne. Tamo te puno više osuđuju po tome odakle si i kako izgledaš. I sada me neko krivo ne shvati. U Kanadi ti doslovno možeš u pidžami otići u trgovinu ili niko ti neće riječi reći. Ali evo imala sam priliku raditi u jednom staračkom domu i gdje sam ja se stvarno trudila da pokažem koliko znam i koliko mogu. Gdje i kada sam dobila unapređenje, moja tadašnja kolegica je samo rekla, pa da, ti si bjelkinja, plavuša sa plavim očima, šta si drugo očekivala. Tako da te neke male stvari koje prođeš kroz život naučite jako puno toga, ali ti nikad ne pripadaš tamo. Da li ti živi u Kanadi, Americi, Australiji, Kanadi, opet ja kažem Kanadi, Njemačkoj i Austriji, gdje god da jesi, ako si Hrvat, Bosanac, iz Balkana, kako god, ja mislim da jednostavno naš mentalitet ne ide sa njihovima i uvijek mi žudimo za tom nekom kućom i ja znam da ima jako puno Hrvata u Kanadi koji se nikad neće vratiti u Hrvatskoj, ali baš ti ljudi koji su i rođeni u Kanadi još uvijek ponosno nose našu zastavu, dres kada Hrvatska igra i sa ponosom oni kažu da su iz Hrvatske, Bosne, Srbije i gdje god. Tako da oni nikad neće postati Kanađani ili sebi dopustiti reći da su oni pravi Kanađani. Što se tiče tog nekog sustava u Kanadi, to sve funkcionira. Ali ja gledam sve ljude u Kanadi kao neke robote. Kuća, posao i onda kad dođu ovdje prožive taj neki život. I dosta njih čeka svoje mirovine da mogu doći ovdje sa mirom živjeti ili već imaju kuće i svašta nešto. Za mene to nije bila opcija zato što živiš od danas do sutra. Danas si tu, sutra te nema. I ja nisam htjela to za sebe, za svoju obitelj. Ovdje je život emotivniji. Kada kažem to, više to govorim samo za sebe, zato što ja sam jako povezana sa svojom obitelji i sa svojom familijom, kogod da oni bili, moje 3., 4., 5., 6. koljeno. Ako ti poštuješ moje roditelje, poštujem i ja tebe, nevažno tko si i šta si. I moji
baka i djed su sahranjeni ovdje, drugi su u Banja Luci sahranjeni. Nijedan dan ne prođe da se ja njih ne sjetim ili ne pomolim se za njih, ne upalim svijeću za njih kad treba i opet ja i suze. Gdje u Kanadi tebe život jednostavno baci u tu neku rutinu gdje i zaboraviš te neke najbitnije stvari. Evo samo sjećam se ovdje kad sam došla prve godine i bio je 8. mart. I ja znam šta je 8. mart i moja mama, mislim, svi smo ga slavili kad smo živjeli ovdje u Hrvatskoj, ali kad smo došli u Kanadu to je nekako izblijedilo. Prve godine tata kupi cvijeće, druge godine kupi cvijeće, ali nekako s godinama to više nije to. Dok nisam došla ovdje i moje cure na poslu su me pitali kao, ili idemo za 8. mart, ima tu i tu neka fešta. I onda sjedam u stolici i razmišljam se, to je to nešto što fali. Ta neka tradicija i ti neki posebni datumi koji su jednostavno izbjegali u Kanadi. I ja sam osoba koja drži do tradicija, mislim, možete i vidjeti oko mene, ali tamo u Kanadi se slave kanadski normalno praznici i koliko god Hrvati tamo pokušavali, mislim, ja sad samo govorim Hrvati, ali svake nacije pokušavaju gurati nešto svoje na neke posebne datume, nije to to. Evo, na primjer, ponoćka na Badnjak. Došli smo ovdje jedne godine u posjetu u Hrvatsku za Božić i šetali smo do crkve na misu u ponoć da dočekamo Božić. I znam da sam zaplakala i rekla sam suprugu koliko dugo nisam se osjećala da negdje pripadam i da je to ono nešto što bi mi trebali raditi svake godine. U Kanadi naravno postoji i hrvatske crkve i katoličke crkve, kakve god, i može se ići na misu, ali nije to to. Jednostavno ti vidiš da ljudi dolaze tamo da se prepiru ko je koliko dao u crkvu, šta ko radi, ko je šta obuku u crkvu, izgubi se taj neka čar. I evo, ja sam govorim sad o Božiću, ali tu imam mali milion stvari o kojoj ja mogu pričati do sutra. Ali evo, Kanada je odlična zemlja i ja ne govorim da ne iskorištavamo priliku da ja pljujem Kanadu. Stvarno je lijepa zemlja i kogod ima šansu, idite, probajte, proputujte Kanadu, vidite što više moguće. Odlična je zemlja za karijeru, za stabilnost, ali Hrvatska je za nas postala zemlja za život. I ako razmišljate o povratku, ja vam predlažem da uzmete taj rizik što god bilo da bilo. Ne zatvarajte vrata guzicom nigdje, to ću uvijek govoriti, jer ko zna šta će se desiti sutra, ali ne postoji bolja ili lošija zemlja, postoji samo ono što je bolje za tebe i za tvoju obitelj. I evo da iskoristim još jednom priliku da se zahvalim svima na svim komentarima i lajkovima i pretplatama. I hvala vam što ste tu, što nas slušate, što pratite naš povratak kući i vidimo se u sljedećem videu. Bye!